¿Qué reacción ha habido con sus películas, tanto en Bulgaria como en Israel, como entre los judíos alrededor del mundo con los que lo ha enseñado? Каква беше реакцията както на българите, както на евреите в България, така в Израел, а така и по света на вашите филми? Мога да кажа, че имаха страхотен успех. Puedo decir que las dos películas tuvieron un éxito rotundo. Двата филма обиколиха света. Las dos películas dieron vuelta por el mundo entero. Двата филма Las dos películas бяха българските предложения за чуждоязичен Оскар. Eran las propuestas de Bulgaria para un Oscar de una película de habla extranjera. Успеха на първия филм сред чуждите зрители роди идеята и желанието ми да направя втория филм. El gran éxito de la primera película entre los espectadores extranjeros creó en mí esta idea, este deseo de hacer la segunda película. В синематеката на Тел Авив и на всички прожекции по-късни, които правех, присъстваха пълни салони. En las dos exhibiciones, en las dos proyecciones que hicimos en Israel, los salones estaban llenos por completo. Същото беше в Америка. Lo mismo pasó en América. Същото беше в Аржентина. Lo mismo pasó en Argentina. Същото беше по целия свят, където ние показвахме тези филми. En todo el mundo donde estrenamos nuestras películas. А след една от прожекциите пък ме чакаше един от най-големите и прочути израелски продуценти. Después de la una de proyección en Israel, me esperaba uno de los más grandes directores del cine israelí. Известен с огромната си кариера в Холивуд повече от 20 години. Muy famoso con su carrera en Hollywood durante más de 20 años. Менахем Голан, с който направихме една българо-италианско-американска копродукция. Con quien después hicimos una coproducción búlgaro-italiana. Българо-израелско-италианска-американска. Búlgaro-israelí-norteamericana. Italiana por ahí. И общо взето мога да кажа, че в момента заедно с жена ми Тел Авив е един от градовете, които аз най-голямо удоволствие посещавам. Имаме толкова много приятели, че не знам дали в София имаме толкова вече. Y le puedo confesar que en estos momentos, junto con mi esposa, la ciudad que más nos gusta visitar es Tel Aviv y el país es Israel, porque allá tenemos tantos amigos como no tenemos en ninguna otra parte del mundo. Ya tiene nuevos amigos en México también. На всички големи празници... Да знаете, че вече имате приятели в Мексико. Благодаря. Мерси много. Мерси. На всички големи празници български. En todas las fiestas de Bulgaria grandes. И най-малко един път в месеца и двата филма, и Пътуване към Йерусалим, и след края на света, Българска национална телевизия непрекъснато ги повтаря за публиката. Con mucha frecuencia la televisión búlgara pone y otra vez las dos películas dedicadas a los judíos búlgaros en Bulgaria, la televisión búlgara. Y el tema judío, ¿cómo ha sido tomado y cómo lo toman hoy en día en Bulgaria y en Europa, después del Holocausto? Как се приема днес темата за евреите в Европа и в България след Холокауста? И присъствах на една среща преди да дойда тук в Мексико Сити. Antes de venir a México City tuve una reunión. Испанско посолство направи едно представяне. La embajada de España en Bulgaria hizo una presentación на писателя и сценариста, за който говорих преди малко, Ажел Вагенщайн.
del escritor y director de cine búlgaro Ангел Вагенштайн, del cual estábamos hablando hace un rato. Той говори много, много хубаво, Él habló muy lindo, cosas muy lindas, че трябва в тези времена днешни много да внимаваме за някакви националистични движения и малки партийки, que en estos momentos difíciles que vive el mundo entero, tenemos que tener muchísimo cuidado con los temas, con los acentos nacionalistas que surgen por aquí y por allá. защото не бива да забравяме Porque no debemos de olvidar как се е започнало на времето, как се е раждал нацизма cómo empezó el nazismo en Alemania и че сега тези движения в Европа, y que ahora estos movimientos Francia, en Europa, principalmente en Francia, в Италия, en Italia, имаме такава малка националистическа партия, слава Богу, с никакво значение в България. hasta en Bulgaria tenemos un partido con una idea nacionalista, por suerte es débil y pequeño. Но всички, които така искат да запазим демокрацията и да запазим тези човешки взаимоотношения добри, всички трябва да се бориме, т.е. да не смятаме, че всичко това, което е оставил нацизма, е мъртво. То някъде още диша. Toda la gente debemos tener mucho cuidado y no olvidar que en algún lugar el nazismo todavía existe, todavía respira, y luchar por no permitir un ascenso de él. Sus películas sirven para este fin, mostrar lo que sucedió y la tolerancia que debe de haber. Вашите филми показват вероятно това, лошото, което се случи и надеждата, която трябва да имаме в бъдеще. Толерантността. Така, затова повтарям финала на След края на света, защото в тази метафорично запалена къща се крие надеждата, че това няма да стане, че това няма да се случи. Това е моята надежда и моето послание и моята вяра. И за това все пак смятам, че тези филми действат превентивно в тези послания. Una vez más me refiero a la final de mi película donde se quema una casa. Las llamas demuestran mi esperanza, mi legado, mi amado a la humanidad para que estas cosas no se repitan nunca.